Bütün anlatmalarını tapkırlaşlarga tarqatу temasına bağışlanğan dərəsibizning praktik ilişine köşəbiz. Birinci birim. Көп буыннарны tapkırlaşlarga tarqatыгыз. Cevaplarınızı tekşirigiz. İkinci birim. Көп буынны tapkır шығыш рәвешендә күрсәтегез. Cevaplarınızı tekşirigiz. Üçüncü birim. Тигезләмәләрне шешегез. Cevaplarınızı tekşirigiz. Шуның белән bütün аңлатмаларны tapkırlaşlarga tarqatу темасына багышланган дәресебезнең практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләребездә очрашканга кадәр. Сау булыгыз.